Siyabingelela kakhulu bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Njalo kuhlezi kuyintokozo ukuthi sihlanganyele ndawonye bazalwane. Silalela ubaba uNkulunkulu esifundisa izwi lakhe. Silihlola elambula ngomoya ongcwele. Kulesi sikhathi sokugcina lezi insuku zokugcina. Siyabonga bazalwane ukuthola amathuba afana nalawa. Ubaba uNkulunkulu asipha wona. Mhlambe kuyisimemo nje ukuthi ongakamukela uJesu amvuma beyinkosi nomsindisi wempilo yakhe. Usindiswa kahle-ke wena ngoba uzothola ipackage yonke iphelele. Kulezi insuku zokugcina uNkulunkulu ehlambulula ibandla. Khona abantu akade basindiswa kunezinto abangayitholanga ekusindisweni kwabo. But uNkulunkulu wenza umusa manje ukuthi-ke asambulele izinto ezashoda sisindiswa kudala. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane uthembisile wathi ey'nsukwini zokugcina uyothulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama. Sibona sekufezeka lelo zwi manje likaJoel chapter 2. Ngithi nezenzo futhi chapter 2. Lapho umphuzoli uPetru-ke ekhotha leli vesi eshumayela khona. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyacela nizokuzwa nokuzwa ngomoya. Kwambulwa umoya ongcwele kaNkulunkulu. Angihambe ngedwa-ke ngamanye umzalwane wami la. Ikhona into uNkulunkulu ayambulile kuye enhlizweni yakhe. Afisa ukuyishare nebandla emhlabeni wonke egameni likaJesu. Ngicela ukumnikeza ithuba abingelela azisho ukuthi ubani. Asho nenombolo yakhe ukuthi utholakala kuphi. Sisakhumbula. Amen. Amen. Ngiyabonga kakhulu ngethuba elihle kangaka. Bazalwane onibingelelayo umamncane usindisiwe omthandayo uNkulunkulu bazalwane. Inamba yami ithi 063 2977013. Phinda futhi kancane. Ithi 063 063 29 29 77 77 013. 013. Amen. Okay. Amen bazalwane. Namhlanje bengithanda ukuthi sikhulume ngaphansi kwesihloko esithi singumoya ongcwele. Sho nje kanjalo. Singumoya ongcwele. Thina silibandla. Singumoya ongcwele. Amen. Yes. Bazalwane ngizoqala nje ngithi ukubuyela emuva ngizolokhu ngipheqa kodwa-ke engikubhalile bazalwane okufakazela lokho kokuqala ngizogcina ngichaza konke kodwa okufakazela lokho kokuqala indaba ethi uNkulunkulu ungumoya bazalwane. Sesikhulume kaningi indaba ukuthi singuNkulunkulu thina ubaba uSibiya wayichaza nayo leyo. So sengizoqala lapho mina ngiqhubeke ukuthi uNkulunkulu ungumoya bazalwane. Masifundela nathi kuJohane 4:24 sizoyitholela lokho ukuthi uNkulunkulu ungumoya. Mayiqhubeka futhi incwadi amaHubo 99:9 lapho iyachaza ukuthi uNkulunkulu ungumoya onjani. uNkulunkulu ungumoya ongcwele. So njengoba uNkulunkulu ewumoya ongcwele. Johane chapter bani? uJohane chapter 4:24 uchaza ukuthi uNkulunkulu ungumoya. Okay. Amen. All right. Mase sengiyehla-ke sengifuna ukuthi ngihlaziye kahle ukuthi ungumoya onjani. Yes. amaHubo 99:9 ayachaza ukuthi ungumoya ongcwele. Jehova uNkulunkulu ongcwele. Okay. Amen. All right. Singayivulela Okay. nathi. uJohane uveza ukuthi uNkulunkulu ungumoya. Amen. iHubo 99 iveza ukuthi ungcwele. ungcwele. Amen. Kusho ukuthi masuhlanganisa umoya ongcwele. Okay. All right. Amen. Bese ngiyacela futhi siphinde sivule ngokwaJohane chapter 14:26. Amen. Othi kepha umduduzi umoya ongcwele uBaba uyakumthumela egameni lami. Uyakunifundisa anikhumbuze konke enginitshele khona. Amen bazalwane. Amen. Bese ngithi onke amagama kaBaba ngiwakhuluma emzimbeni wami ayinduduzo enza ngiphile ngokuthula. Amen. 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 Okay. So mangizoqala ngigxile kulela point lela ukuthi uyakunifundisa konke umduduzi. Simtholile kuJesu bazalwane ngelinye ilanga ekhuluma nabafundi bakhe ethi nibafundise ukugcina konke bazalwane. So ngicela ukuthi si lento leyo sicabange emqondweni yethu ukuthi uNkulunkulu
Shuthi umsebenzi wokufundisa umsebenzi kamoya ongcwele. Ngiyacabanga impendulo sayithola-ke manje ukuthi singomoya ongcwele. Yes, singumoya ongcwele. Amen. 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 Iyaqhubeka bazalwane. Bese ngibhalela-ke ama-point lapho. Umsebenzi kamoya ongcwele ukufundisa. Sifanele ukufundisa umzimba wethu ukuphila ubungcwele. Amen bazalwane. Mese futhi okunye futhi engifisa ukuthi siphinde sixoxe ngakho ukuthi izwe alisamukeli ngoba alisazi futhi alisiboni. Amen. Leyo ncwadi leyo soyithola kuJohane 14:17. Othi umoya weqiniso izwe elingemamukele ngokuba lingamboni, lingamazi. Nina niyamazi yena ngokuba uhlala kini, uyakuba kini. Amen. Umoya ongcwele bazalwane izwe alimboni futhi alimazi. So bazalwane lokhu abantu abakubonayo akuthina. Bazalwane thina singumoya ongcwele. Ingakho izwe lingasiboni futhi lingasiqondi bazalwane. Amen. Usangikhumbuza nje usasho lapho ngikhumbuza iculo esasicula kuleya minyaka. Lithi siyizikhonzi zevangeli abaphathi bemfihlakalo ayabantu bona abasazi. Ufazela lokho kushoyo ukuthi-ke sasihlabelela bathi uNkulunkulu siyambula manje ukuthi sisho uthini masisho njalo ukuthi abantu bona basazi. Bayazi ukuthi lo uvusumuzo kwasibili. Bayazi ukuthi uma sithande kancane. Kodwa kahle hle ukuthi singobani abasazi. Yes. Into abayaziyo bazalwane bazi imizimba yethu. Naleyo uthe mengifunda yambuleka ngendlela ukuthi makuthiwa umzimba wathi mangibeka nje isibonelo mangithi ingubo yami angisiyi ingubo mina bazalwane, ingubo yami ukuthi nomzimba ungowethu thina asiwona umzimba bazalwane. Amen. Yambuleka na kanjalo. Cela futhi siqhubeke-ke bazalwane. Sichazeke ngendlela umoya ongcwele angifundisa ngayo ngithe umzimba wami ngiqalile ngiyawufundisa ukuthi ngingumoya. Ngalokhu angozeli, angikhathali, angilambi, angomi, angiguli. Amen bazalwane. Umoya awulambi, awuguli, awukhathali, awozeli ngoba umoya. Haleluya bazalwane. Umoya ongcwele izinto asifundisa zona-ke namhlanje bazalwane. Bese awufi futhi. Awufi. Haleluya. Siyabonga kakhulu. Amen. Awufi. Angifi. Sengiyakwazi lokho ukuthi angifi bazalwane. Angilambi, angozeli. Amen. Amen. uJesu mayithi fundisani bafundiseni ukugcina konke bazalwane. Wayikhuluma ngomoya ukuthi ufundise imizimba yethu. Bazalwane imizimba yethu kumele siyitshele, siyifundise, singezwa ngayo bazalwane. Yona kumele izwe ngathi, siyitshele ukuthi wena ukhathali, wena ozeli, wena ulambi, wena awuguli. Haleluya bazalwane. Iyaqhubeka-ke sengiyaqeda-ke ivesi engizovala ngalo nje namhlanje elithi bathandekayo manje singabantwana bakaNkulunkulu. Kepha akukabonakali siyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye ngokuba siyakumbona njengalokhu enjalo. Ithola kubala lelo vesi. Lelo vesi lelo angibhalanga ngakho. Ngikhumbuza baba. Awulifunde futhi. Bathandekayo manje singabantwana bakaNkulunkulu. Kepha akukabonakali siyakuba yikho. Qhubeka. Siyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Kolose. 1 John chapter 3. uJohn oqala chapter 3 uqala ukufunda verse 1. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. Lithola la ku 1 John chapter 3, verse 1 verse 2. Qhubeka ke ma.
Amen. Haleluya. Noma ngiqale ngiqede la. Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukabonakali siyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. 1 John chapter 3 verse 2 egameni likaJesu. Amen. 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 Bazalwane, okunye futhi engike ngakuthinta ilapho leli verse leli ngike ngalifunda but ngicela ukuthi ngilifunde futhi, elithi umoya weqiniso, etholakala kuJohn 14:17, elithi umoya weqiniso izwe ngiyakucela, okay, kuBaba aniphe omunye umduduzi wokuba ahlale kini phakathi. Okay. Umoya weqiniso izwe elingenamukele ngokuba lingamboni, lingamazi. Nina niyamazi yena ngoba uhlala kini, uyakuba kini. Umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu, ngokuba umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu. Bazalwane, siyazi sonke uJesu uchazile kakhulu ezwini ukuthi izwe lizosizonda bazalwane. Izwe vele alisamukeli bazalwane ngoba vele asibona ebezwe bazalwane. Thina singabasekhaya ezulwini. So singakhathazeki uma izwe zingasiqondi lingasizwa. Amen. 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 Thina singumoya. Singumoya, yes. Ongcwele. Okay. Thina singumoya. Amen. Ngenxa yegazi kaJesu senziwe sabanjani? Sabangcwele. Kusho ukuthi siumoya onjani? Ongcwele. Haleluya. Icacile le nto bazalwane. Amen. Umuntu ungini? Ungumoya. Umoya. Then but onjani, ongcolile? No. Umoya ongcwele. Jesus. So ke umoya ongcwele kaNkulunkulu uhlala kithi. Manje umoya wethu uba ngcwele. Right? Bese sihamba ngobani? Ngomoya. Onjani? Ongcolile. Sihamba ngomoya ongcwele. Right? Uyena futhi osifundisayo. Asisazi qhumeli thina. Yena uyasihola. Uyilida yethu. Sola kulo lonke iqiniso, umoya ongcwele. So siyinto eyodwa naye futhi uhlala kithi sonke. Okay, qhubeka mama. Amen. Ngingasho nje ukuthi sesiqedile because amavesi ngilokhu ngiwabhala. Engifisa ukuthi uNkulunkulu asincede ngakho sonke. Ukuthi sigxile bazalwane kulesifundiso lesi ngoba uNkulunkulu into ayivezayo bazalwane ukuthi sekuseduze kakhulu ukuthi abuye uzohlwitha ibandla. Ingakho esesikhumbuza ukuthi singobani ukuze soconnecta naye bazalwane, ukuze mayiqhamuka azosifica siawake, ingasifici silele bazalwane. Singumoya bazalwane, ngicela ukuthi lokho sigxile sizinze futhi ngakho bazalwane, sihlale silindile uJesu siyabuya masinyane. Sekuseduze kakhulu uJesu ukuthi abuye landa ibandla lakhe. Amen. Khona okunye mhlambe ongafisa ukusho nje generally kwabangakamukeli uJesu? Abangamamukeli uJesu, ngiyafisa ukuthi ahlale phansi athathe isinqumo esihle sokumamukela uJesu ngoba usezobuya bazalwane. Kunzima kakhulu kwabazosala bazalwane. So ngakuhle ukuthi usifica sonke singabantwana bakhe siphendukile sonke sesiwumoya, siphila kamnandi bazalwane. Kumnandi ukuphila ngomoya. Ngibone ekuseni bazalwane sike sanyuka-ke saya emasimini. So masiye emasimini bazalwane mangcwele angilekelela-ke sengiqalile ngiyayipractice-ke lento le bazalwane. So ngiyasebenza-ke, ngiyahlakula bazalwane, angikhathali. Ngiyahlakula angikhathali. Lokho ngikhumbuza umzimba ngithi angikhathali. Umzimba ngifuna ukuzwa ngawo, ngifuna wona uzwe ngami. So ngidize ngokukhumbuza, ngingena ngegedi ngiyamtshela ukuthi hey angikhathali mina, ngikhathali. Nangempela bazalwane angikhathalanga. Ngiyambonga nje uJesu ukuthi uqalile uyangifundisa bazalwane. Okunye kuwe kwenzeka izolo-ke bazalwane, into nami engeke ngize ngiyichaze-ke bazalwane ngoba enhlizweni yami benginakho ukumcela nje uNkulunkulu ukuthi okay, ngoba uNkosi usungivulela ukuthi ngomoya, ngisacela ungifundisa ukuthi ngizothandaza kanjani. Phela mina bengingayijwayele lento le, bengingayazi lento intsha. So ngiyamcela kumoya ongcwele ey'nsukwini-ke ukuthi Nkosi ngicela ungifundise ukuthandaza-ke. Sengizothandaza kanjani? Sengazi ukuthi nguNkulunkulu futhi ngikhuleka kuNkulunkulu kanjani yabo, into eseyintsha bazalwane.
So ngithe izolo mangikhuleka bazalwane ngakhuleka into engingayazi nami bazalwane ngeke ngize ngichaza kumqamba manga umoya ongcwele ngabona ukuthi usiyaqala uyangifundisa ngoba ngiyamcela bazalwane yabona nje ngikule insuku ngiyamcela kakhulu ukuthi Nkosi ngoba usungitshelile ukuthi ungumoya cela ungifundisa ukuthi kumele ngikhuleke kanjani ngoba kusamele ngikhuleke ngale ndlela bengijwayele ngayo before bengazazi bengazi ukuthi ngumzimba bazalwane bengazi ukuthi nginyama manje sengiyazi ukuthi ungumoya so uNkulunkulu uqalile uyangifundisa into ezintsha semele ngikhuleke kanjani semele ngikhulume kanjani zonke lezo zinto lezo nje bazalwane ngiyi-process uNkulunkulu uyangifundisa futhi ngiyafisa ukuthi nani anifundise nonke bazalwane ngoba kuyimpilo imnandi amen. Siyabonga kakhulu Mama Mncwane egameni likaJesu. Izinto uNkulunkulu akwambulela zona insuku zokugcina. Lithi izwi kaNkulunkulu hambani ngani ngomoya. Umoya onjani? Uhamba ngomoya onjani? Ongcwele. Itholakala kubalo ncwadi ngoba seGalatia chapter 5 uverse 22 noma uverse 23. Luthi ke futhi hambani ngani ngomoya. Okay. All right. Verse 25. Ngoba seGalatia chapter 5 verse 25. Uma siphila ngomoya ongcwele, masihambe futhi ngomoya. Sihamba ngaye, siphila ngaye umoya ongcwele. Ngoba singumoya. Singuye. Hayi singuye ngiyabona. Singuye umoya ongcwele. Siphila ngaye, sihamba ngaye. Amen. Then ikholo ngaphandle kamoya ongcwele linjani? Lifile. Mawujesu selanda ibandla umoya ongcwele ngekho ekholweni liyosala. Ngoba umoya ongcwele nebandla into umuntu oyedwa into eyodwa. Siyabonga kakhulu Mama Mncwane egameni likaJesu. Awekho amazwi ofisa ukwasho mhlawumbe? Hayi ukubonga nje uNkulunkulu bazalwane angenzela kona kule nsuku ngiyambonga bazalwane. Since ngifikile nje la ekhaya bazalwane ngiyahlala kakhulu ezwini bazalwane ngithola isikhathi esanele ngiyazindla ngoNkulunkulu bazalwane even ubuthongo njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu njengoba sengifundisa lento le bazalwane ngiya experience ukuthi yenzeka ngempela bazalwane lento esikhuluma iyona yenzakala empilweni zethu. So nami ngiyawutshela kumzimba wami ukuthi umzimba wami awuzeli awukhathali. Nangempela izolo ngihlale ngitshela bazalwane ngize ngageza ngo-1 ngane ngigeze ebusuku ngawo ubuthongo lapha abukho hayi ngoba mhlawumbe ngizenzisa ngizama ngiqinisa abukho ubuthongo bazalwane ngoba silento esiyikhulumayo siwumoya ongcwele kumele sikhulume lokho singagcini ukuthi sikwazi sikholwe mawukholwa uyakhuluma. So nami ngiyapractice ngiyakhuluma ngiyakhumbuza umzimba wami ukuthi wena uzeli wena kumele wenze intando kaNkulunkulu wena awukhathala uzela mawulambi. So ngeke ngizwe ngawo so ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uyangifundisa bazalwane. Okusho ukuthi mangabe usunomoya ongcwele usuyiqonda ukuthi wena umoya ongcwele. Ungumoya wena kodwa onjani ongcwele. Empeleni angeke ubuswe izinto zalelizwe. Amen. Ezifunwa yini inyama. Kusho ukuthi kuzoba lula ukuthi udele konke ngenxa kaJesu Kristu. Hallelujah. Ngoba manje usuhamba ngani ngomoya. Izinto ibuka ngani ngomoya. So awusabuka izinto ngenyama lithi nakani okwaphezulu ninganako kusemhlabeni ngeke unako okwaphezulu usenyameni unako okwaphezulu ukumoya. AmaGalatia chapter 5 verse 1 chapter 6 verse 7 and 8. Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Verse 8. The one who sows to man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. Lo utshala enyameni uyinyama uyovuna ini uyozuza ukubhubha uyovuna ukubhubha kuyo. And the one who sows to please the Spirit, Holy Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So umoya ongcwele unikeza ukuphila okuphakathi. Kanti ini ukufa kahle hle masithi thina-ke asifi ngoba singumoya. Ukufa ukuhlukana noNkulunkulu. Bathiwa abantu bayofa ukufa kwesibili ngoba behlukaniswa noNkulunkulu inguna phakathi. Bathi umuntu ungumoya uyaqhubeka aphile aphele ngaye. And umuntu makuthiwa ushonile emhlabeni ufile usuke uphume kuphi emzimbeni. Bathi umoya lo ayiwo yena usuke uqhubeka uphila kuya ngokuthi inguna phakathi lakho ichitha kuphi. So ke siyambonga uJesu ke osisindisile wasifela esiphambanweni ukuba sizalwe kabusha ngomoya. Sizalwa ngomoya ongcwele.
then nangamanzi, uJesu ngamanzi okuphila, Amen. then umoya ongcwele sizalwa ngaye, then bese siba ngumoya, sihambe ngani? Ngomoya ongcwele. Hallelujah. Siyabonga kakhulu balaleli isikhathi senu, uNkulunkulu anibusise egameni kaJesu. Siyakholwa ukuthi inombolo bayibambile abazalwane mabefisa ukubuza umbuzo, ukhona abafisa ukusho, inombolo ikhona lapho ngasekuqaleni bazalwane. Nkosi sisibusise, amen. Amen. Siyabonga. Singavala.